Ulutukhala sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili ngezo mina kufeza kuntuthunga wakho malo bathi elasbona amakomedi mhlambe uma ukuthi usemusha like hanzo phela ngicela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke bafethu usale bonga uNkulunkulu lapha uQuality Biyela esinda ngokulambisa lapha kwingozi extrale kancane iyamehlela lapha kuQuality kuvela izindaba zokuthi udutshulwe yena nemoto yakhe esihambela lapha kwezinye zezindawo ekade ehamba kuzo ngale ukuthi mhlambe engande kakhulu ake ngivele ngikudedelele iclip yakhe lapha uQuality Biyela esichazela kabanzi ukuthi impela uSinde ngokulambisa kwingozi ecishe iyamehlela lapha kade edolutshulwa ezinye izenzo labo lapha nesinganaso isipiloni na iclip kwaQuality ngakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho ungabe senengilandela futhi kuFacebook @alreadyngezo za nibe nosuku lumnandi ngithanda kakhulu umenzo okubi empilweni yami ngeke naku ubhova ungena la ungangenwa khona ubhova uphume ngiphila lapho nje lenhlamvu le inhlamvu yami sesifubeni bekudubula iamisha angishiya ngiphila yabo ubhova lo athi yabona ubhova lo yabo zinhlamvu lezi eshathina kuqhuma nhlamvana ayinhlamvu zezeshathina kodwa nje ngeke sibe nalo uNkulunkulu namandla wonke hawo lezi zingiqashula intambo lezi inhlamvu lezi kodwa ngeke sabhonga ipipe manje okulivini kiyam